Pozdrav gabudizatori, ja sam Mario Gabu, danas imamo nove transformacije, da vidimo, biconi su tu, sve je na mjestu. Nismo dugo radili ovo, danas ćemo 10-ak transformacija odraditi, šaljite svoje slike na gabudizatori@gmail.com i lijepo onako stavite u jednu sliku 3, 4, 5 komada, nemojte da ja sad moram na svaku sliku gubiti 10 minuta, ali to je onda za vas 10 sati i pol, tako da to izbjegnemo da bi ja što češće mogao izbacivati ovakve klipove. Fino, i vi meni malo pomognite, a sad idemo u napad. Idemo, prvi majstor, 6 mjeseci treninga na masi. Evo, kao što vidite, nije mi napisao koliko ima kila ni visinu, ali ovdje možete vidjeti odgovor na pitanje, kad me jako često dobivam pitanje tipa je li moguće dobivati samo mišiće, je li moguće dobiti mišićnu masu da se ne zamastimo. Evo ovdje vidite odličan primjer kako je dečko, znači svugdje je narasao i to jako lijepo, znači prsa, trapezijus i svugdje ruke, podlaktica, trup, trokut, znači svugdje je dobio lijepe mišićne mase, a nije se zamastio. Znači to je ono što želimo i na kraju krajeva, evo, on je početnik, znači 6 mjeseci treninga, što znači da samo trebate trenirati i to je to. Vjerujem da je možda i pripazio šta jede ili jednostavno samo inicijativno jede onako kako bi trebao, što se recimo meni događalo, ali uglavnom vidite da se može, znači nemojte biti demotivirani, morate se držati nekih određenih principa i to je to. Care, svaka ti čast, ovo je bomba. Da vidimo dalje, 14 godina, 177 visina, 75 do 78 kg, 2 godine džima. Ovdje, care moj, možemo vidjeti da je to sve jako lijepo. Biceps, triceps, rame tu u ovoj prvoj slici, pločice, znači odnos trupa i gornjeg dijela, lijepi trokutići, žilice se vide, pločica, koliko imaš pločica? 200 je, fakat brutala. Znači, šta ti kažem, i noge si poslao, ti si ono, kombinacija baš prave atlete, za 14 godina je ovo baš bomba. Nema se šta reći, stvarno svaka ti čast, vjerojatno si malo ranije sazrio, ti imaš znači kronološki 14 godina, biološki si ti već i koju godinu ispred, 15, 16, možda i 17, tako da ono, vidi se da se jako lijepo razvio, mišići su tu, nemam ti šta reći, ti si kompletan atleta prava, nadam se da ćeš se početi baviti nekim sportom, jer po ovom što vidim ima tu potencijala za svašta. Idemo dalje, 15 godina, 178, 75 kg. 3300 kalorija unosi, 150 grama proteina, pita je li to previše. Care, to ti je otprilike optimalno za masu, mislim ja sad ne znam koliko se ti krećeš, koliko si aktivan tijekom dana, ali s obzirom na ovo vidi se da ti ide masonerija, tako da samo nastavi, nije to ništa previše. Naravno vidjet ćeš po sebi samom, neće kile i masnoća doći odjednom, tako da samo polako vidjet ćeš sve kako ti tijelo reagira na šta, ovo što si napisao to je ok. I pitaš da li je dobro raditi mrtvo i čučan s obzirom da imaš 15 godina, pa evo po ovoj slici gdje si stavio ovog smajlića, isto se vidi koji u ovom prethodnom majstoru da ti si biološki već dobro sazrio, tako da ne trebaš se bojati, nemoj se sad opterećivati ono pretjerano sad raditi neke jedinice i to neki powerlifting program, ja barem ne bi. Radi tamo neke 12-tice, 10-ke sa pravilnom formom i nema straha što se tiče kičme, što se tiče rasta, nemoj se toga bojati. Ovo što ovdje vidimo je stvarno respektabilno, znači imate svugdje ruke, ramena, prsa, trbuh, trapez, sve na nivou, tako da samo nastavi i roke, hvala što si poslao slike. Idemo dalje, majstor, 185, 85 kg i 16 godina, care, ovdje možemo vidjeti jedan jako, onaj krkanski, jak oblik građe, barem ja to tako gledam. Znači ti imaš dosta podkožnog masnog tkiva, ali je sve jako lijepo raspoređeno, znači ti imaš to i na prsima i na trbuhu na kraju krajeva, ali imaš i na rukama, znači baš je ono ko medvjed, tako da ti da se primiš malo jačeg treninga, mrvicu da se zdefkaš, a mislim da će to tebi doći samo od sebe, a zbilja imaš ono građu baš snažno, barem po ovome što ja vidim, tako da carino, meni se ovo jako sviđa, malo pojačaj trening, pripazi možda mrvicu, malo proteinčeka više unosi, ali kažem ti za godinu dana dobrog, jakog planiranog treninga ćeš biti ono, izgledat ćeš baš ko zmaj, respektabilno. Tako da svaka čast za genetiku, vidi se da se trenira, da se radi, još malo to pojača i idemo jako.
Imamo Dino, 16 godina, 69 kg. Dino, care moj, ne znam koliko si visok, ovdje vidimo žile na bicepsu, trbušnjaci se vide, prsa solidna, ruke debele, odnos donjeg dijela trupa i gornjeg dijela trupa odličan. Znači nema šta, vidi se da se dobro radi, možda noge tu malo falingaju, ne znam, teško mi je reći, u dugom si, ali uglavnom isto. Dobra stvar, nisi napisao šta treniraš, samo rokaj, nastavi i to je to. Vidi se da radiš, na pravom si put da budeš jedan pravi majstor. Oba. Imamo Mihael je visok 177 i 68 kg, tu imamo sve, znači prsa, imamo pločke, imamo žiletine, imamo ruke, imamo triceps, biceps, ramena, podlaktica, biceps neka kvrga tu, care, šta da ti kažem, ovo je zmajevski, samo nastavi tako i to je to. Miljan, 17 godina, 195, 100 kg, 4 godine igrao košarku, a sad po mojim savjetima trenera htio bi imati 92 do 93 kg, jer imam koji savjet. Care, evo da, tu vidimo ima dosta potkožnog masnog tkiva, jednostavno ti je ovako stvar. Unositi 2 do 2,5 grama proteina po kilogramu tjelesne mase, ući u kalorijski deficit od nekih 500 kalorija dnevno, 300 do 500, ne treba žurit, trening s opterećenjem i to će biti to. Dovoljno sna, odmora i moraju kile pasti, tu ćeš još neku rekompoziciju vjerojatno nabaciti i to je to, care. Samo rokaj. Imamo Nemanja Žarković. Nemanja, žile su tu po cijelom tijelu, fali malo mase, ne znam koliko imaš godina, pretpostavljam da si malo mlađi. Ali nemam ti šta reći, pločice, prsa, leđa, žile, znači biceps, čak si i noge su isto kvrgave. Care moj, ti vidi se da treniraš. Tebi treba proći par godina, moraš početi malo više jesti, to je to. Vrijeme radi u tvoju korist, tako da samo radi to što si radio, jedi malo više i to je to. Malo kilica nabiti i bit ćeš ko car. Imamo Veldin Latić, 185, visina 90 kg, Veldine bicepsi ubijaju, leđa, vidi se neka trokutina tu. Vratulek je isto ne loš, ali ja bi ga uvijek malo pojačao, znaš da ja volim vrat. To je to, nema šta, možda malo defkice nabaciti. Blagi kalorijski deficit od 300 kalorija, malo više proteinčaka i onda će to biti još bolje. Ali uglavnom lajkam. I za kraj imamo majstora, kaže ne treniram ništa. 15 godina, 179 cm, 73 kg, jedim koliko mogu, ali se ne debljam. Care, s obzirom da ne treniraš ništa, može se zaključiti da ti je genetika jako dobra, jer mnogi ljudi koji treniraju bi željeli ovako izgledati. Znači vidi se da ti fali mase kao što i sam znaš. Ali vidiš, imaš tu lijepa prsa, lijepe pločice, znači ono, stvarno za nekog ko ne trenira je ovo vrh svijeta. Ne mogu zamisliti kako bi izgledao da treniraš i evo, ovo ti je moj savjet da kreneš malo trenirati. Uglavnom, kažeš jedeš koliko mogu, znači kad hoćeš dobiti masu, ako jedeš koliko mogu, onda moraš jesti koliko ne možeš, znači jedi još više, ubaci još jedan obrok, povećaj obroke, ne možeš dobiti kile ako ne uđeš u suficit, to je jednostavno tako. To su zakoni koje ne može niko pobijediti. Uglavnom da, super, svaka čast, kreni s treningom i onda šalji slike. Evo ljudi, to bi bilo to, evo malo bicepsa za kraj. Ako vam se klip svidio, udarite like, napišite komentar, pretplatite se na kanal ako još niste, šaljite svoje slike na gabudizatori@gmail.com i vidimo se u nekom od idućih klipova. Bok!